Ta mentai ke Sngi nga Ktien U Blei ba ngan wanra igawe ke jingkren ka ba don kam agini ke Sngi ke ba menta ngala banong gede ke jingkren ke jong kini ke Sngi ke ba khatdo namar ngala kren hagini ke jingkren jong ala katto kan nisien managini ke tayo ke ba ngapelat ngala dep kren syafang ki katto kan ni ke jingpen kre ke Sngi ke ba khatdo. But mentai ke Sngi nga kuangan keren ni ke wei ke kubar. Hot ngan ong lupa nganum dalet jingai palat naga Bible. Nganum dalet jiliu palat naga Ktien ke jong try. Haga jingidei bat ke Bible bat ke jait dari Israel. Ngan keren tang na ke wei ke lenong mentai ke Sngi. But nagikat tuan ni teligi di khot jong ke gospel ke jong Lucas. But ke jingkwa jongaban keren ni gani gadai halor ke wega Nongrim. Mangiyo I menta hagani ke pertai ke bangi mangi. Ngiyo I ia gani ke thma ke baja menta apa ke Iran bagi Israel. Ngiyo I ba kini ke ri ki badan menta ki baya khitma. Kidan apa jong ke prophecy jong ke Ktien U Blei. But kam tam ndangi pet ya ke ri Israel ya ke jat ri Israel. Kalong kawai naki alarm clock le singalaban bu kumta. Ya ke jing Shakri Blei ke jingi agani ke pertai. U Blei udan halendat aba ule agani ke jat ben rio. But gani ke jat ben rio. Kadan apa jong ke jing peniat ke jong Blei. Ngan peni pi gawai ke jingkran menta ke Sngi. Kaba nga ai kerteng ye gani ke jingkran. U JISU uyam naga Bynta ke Jerusalem. U JISU uyam naga Bynta ke Jerusalem. Bana banga ai gani ke jingkran. Ngakwa agani ke por bapin pelet jingmut ba. Balai bo JISU yam naga Bynta ke Jerusalem. Kay ke daw bo JISU yam. Bangini pet ye gani ke jingiam ke jong Jesus Christ kadan ke jingmut kaba jiliu haduk kata-kata. Fiila da pin pulia ke Bible ye ke jingiam. U JISU upeni ala di katukan nisien. Bau yam. Tapi pulia ke gospel ke jong Yohanes ke nang bakhat way. Habaun sapen mi pat yo Lazarus. U JISU uyam. Ke jingiam jong u hagatu ke jingtep. Kadai ke badan jingmut. Ke jingiam jong u hagatu ke por. Kadan shibuan ki eki bau mut banle hagani ke jingim. Ladapin pulina ke Bible aga shiti ke jong ki Hebrew. Finlap bau JISU uyam. Ktien U Blei ke ong kumnes ngap ngan puli. Agani ke por agani ke Bible ke ong agal nang ke besan. Shiti jong ki Hebrew ke dekat ke benyau. Kong ubah ki Sngi ke do jong u habau la aingo ke Jingduwai. Bat ki jingkyrpat lembat ke jingkaang ke bekrau. Bat ki umat. Hau tau balaban pelayu na ke jingiap. Bana balayo sngawi una ke Ktien U Blei jong. Laulong khonru lanangi ke jingkaango na ki eke ru ke bolasya. Pipulia ke ni ke shiti jong ki Hebrew u JISU dayam bat ki umat ke bejar. Bat udayam show Blei kupa. Andai ke jingiam ke bau yam hagatai ke jingja. Ke jong Lazarus kadang ke jong ke jingmut. Ke jingiam ke bala tho angne ke shiti ke Hebrew kadang ke jong ke jingmut. Andai ke jingiam ke bau keren u JISU ke lenang ke bakhat kendai. Ke jong ke gospel ke jong Lucas. Kebangan pulia ke ni ke por kadai ke jingiam. Kebadan ke jingmut ke bakham kia.
ke jingmut ke banga bat mapi minta ke sngi de ban yo sngo. Balai bau JISU yam. Pet ngan puri shwa ye fi na ke Ktien U Blei na ke gospel ke jong Lucas. Kalanang ke bakhat kendai na du ke khat ke besau pawai hadu sau pusau. Singap ngan puri shwa bat ngin si kran tang na ke ni kalanang minta ke sngi. Tikat bau la pai hajan habau la khmi ye ke Shillong. Ulayam naga Bynta jongka. Udaong ala da pala latip lepa maparu shisha. Hagini ke sngi ki eki eru ki bedai ke jingsuk jongpa. Harai mentala puri yeki nagi khmat jongpa. Na bagi sngi gin japa. Bagi nong shun jongpa gini ti kharai saudong yepa. Bagi ni ker tawiyar yepa bagi ni set kut yepa bero saudong. Bagi ni penkelan yepa bagi khun jongpa po jongpa. Bagi nom ino yepa yo mau halor mau. Na Paham simla itu ya ka ayam ke jingwan jingo yepa. Ngan keren tang na kani ke jingjang ni tang na kani ke lenong. Bat ngakwa ngan wanra i kani ke jingkren ban peni fi ba u JISU agani ke por. Aga jing shisha udang ayu ko mi ki arngot ki senran jong. Ban let cakap ke Shillong bat udah ang lu iki finlap ewe khun kada. Yau balate obampat jiran basyong brio. Wang pelat yu bala dau try jong ang balai pi pelat ang try udan kam yu. Bagi senran ki kongo kilet. Bada bau try ang balai pi pelat yu kada. Ki senran ki ang try udan kam bat unu kenrat uberim wahaban sengap. Bat ndala pelat yau ni kada lawan ra yu. Baru JISU usyong alau ni khun kada. Udarung malet segenong ba Jerusalem. Pipuli na ke Bible ke Ktien U Blei ke ang uyat lyngba ya ke Jericho. Ndala dep ya lyngba ya ke Jericho dang kynduh yo Zacchaeus. Bina puli nang ni ulet sepa Jerusalem. Manau syong alor jong kun kada ulet shulum olip. Bandau mut ban hiaratat bandrung segenong ba Jerusalem. The Bible kong katba unang let kili siang lagi jan kup agi tagalenti. Habula poya jan kat adu ulum jong ki olip on the Bible. Utau pai ba senran barok le sedang banyale kemen bat banyero yu blei daga Ktien bejam namar ki kamba barok igi bola le yoi ki long bala kyrkhu yus iem bawan ke keteng utrai ke jingsuk abneng bat ke bura magi bajrong tam fi nda bau JISU wan shong halor jong khun kada naurung segenong ba Jerusalem upaya Nonglum jong lum ki olip. Bana jurang Dongmuloom olip. U JISU uyoi. Ia ke Jerusalem berawai. Upet yiki kenro jongka. Uyoi ke temple ke bakrau ke balapenyang. Bat na jurang Dongmuloom jugi olip. U JISU yang. Bat ke Bible kong ulayam naga Bynta jong ke Jerusalem. Fi kaiga ba penlong yo JISU ba unyam. Haba ki pat ba ki dangero. Haba unserung segenong ba ke bagi briu kin si kedia igi ding tlai ba kin si perta long bala kyrkhu yo taus iem ubawana ke kerteng ke jong trai. Kedai ke kenja welcome ke bakrau palat yo Jesus Christ ke Sngi. Kabakat adu bagi Farisi kisdang ia kaban perkhat banong kuno ikai Sngi kisenran jame. Bagi ni sengap jar. U JISU kran ke Ktien ke ba wang lada kini gini sengap jar. Ki mau hi kin sia ka angbuk.
Kwa agani ke por bangan hikaya fi gane. Kadai ke sngi ke bo JISU rung shagani ke nongba. But ngap hai nga kini kini ki last part jong ke ministry ke jongo hagani ke pertai. Bandau yang na jerong Dongmuloom jong yalip. Uyo iya ke Jerusalem berawai. Balu JISU uyam pat donot. Ngala pulih bahan lagi wepat ki Bible reference. Ngala pet bahaya gini ke jingiam ke jong JISU. Ngala pet ke jingiam ke buyam ke porbo pinmi pat yo Lazarus. Ke jingiam ke buyam ke porbo pinmi pat yo Lazarus kedai bau shuyam jauh umat kendiat. Kam dadai ke bagi priu kita yo ilut. Anrai gini ke jingiam. Kabau JISU yam na ke Bynta ke Jerusalem. Kadai ke kenja jingiam kabau umla ban kontrol ilade ki umat kita bat uyam pat donot alor Dongmuloom alip. Umyam ilade uyam na ke Bynta ke Jerusalem bat na ke Bynta ke priu jong ke Israel. Ban ke kwa pinsngap balai bau JISU yam na ke Bynta ke Jerusalem. Namaru JISU udan ke jingiaroh ke bajingai bau de blei de konjo blei usngotro ye ban sejaya ke Jerusalem ba ke jatmer Israel. Tagadao ngawan ra ini ke khubor man ke Sngi da ke bangakwa. Bangan peni fi ke ni ke jingshisha man ke Sngi. Balai bau JISU yam. Ngan peni fi tang na ni ke lenong ke bakhat kendai jong Lucas. Ka bangala puli sipi na ke dekat ke besau powai hado ke dekat besau besau. Kidai ki kentien ki bajeliu kidai ke prophecy ke bajrong ke bayar ke bangamla ini jingkran jangan sau pominit bangan wanra lut ikibaro. Hanrai ngan chuan ra tangi gini ki ktien ke bu JISU kuran hangne. Ngan peni fi lai southly ki points ki badan kam. Balai bau JISU yam nam ta ke Jerusalem. Ken mau bau JISU yam na ke Jerusalem. Umyam eladi uyam na ke Bynta ke Jew nam ta ke Israel. Uyam nam ta ke nongba ke bekot. Namar udan ke jingiaroh lupa ya ke egaban seja. But pi pulih na ke Bible ke Ktien U Blei ke baningkong ke bangi pulih nang ni kedai. Balai uyam. Ke jingiam jong JISU ke baningkong kedai. Bau dah tip syai hagal donut jong u. Baki jo ki priau ki baperta long bala kyrkhu yu tau bawan hagal kerteng ke jong trai. Hosanna long bala kyrkhu yu IAM bawan hagal kerteng trai. Kita ki jo ki priau ki baperta Hosanna yu. Satang kendiat Sngi nakani ke jo ke Jaka ki jo ke priau ken seperta yo sanar pnayo pelat yang yo Barabas sanar pnayo nak takadau JISU uyam lepa utip begini ke priau ki badan nakani ke Jaka ki beperta yo dagi kentien yaro kini kin sepan ni ke jeng peniap yo kin seperta yang ni ke kentien sanar pnayo. Nagkatagadaw nga yang nang Jaka nga kwa ngan penifi ka point ka maningkong. Balay bau JISU yam. Namarulayo ilupa bagi jo Gibriyo. Kibayaro ki jo Gibriyo kin sakren presyayo. Kadung namar bagi day Gibriyo ki jango. Gibriyo la jang. Gibriyo ki bau lek kamba. Kibau iet, kibau wan sini ke pertai baniap laga ding fna nak Bynta jongki. Fim tibau JISU no wan sini ke pertai. Haga jing si sabo wan na penang udah tip ya ke mission. Fim yo iba haba ke kentai ke nong kanan kawan su JISU banwat ke jing pen kia awang. Msimpa angan dari tang si ke lang berat ke belajar no naga yeng Israel. Ketaka dari ke mission ke bandingkong ke jong Jesus Christ.
Ndawai hukum iki senran bagi let yalap uang let shiki lang berat ki bala jano nagi yang Israel pin kam let shiki. Namar commission ke beningkong ke jong JISU ke day bau kwa ban kren ban hikai ban yalam ban peni shiki syabang ke lenti jong ke jing penem. Bat baun sayap agak ding fenanam ta jongki. Nak kata daw la yo ilpa begini ki juk ke brio ke biro yo ke pertana magi kamba ke boleh. Kini ki juk ke brio ke segentat yo begini ke brio ke seperta sanar penayo. Kita kada ke point ke beningkong ke bakta yo JISU bo yam. Nama ngamyo sibun ke por ngakwangan penifi. Ke baar ke jingiam ke bakham ke bo yam. Kadai ba kini ki brio hagani ke Paul ke Jerusalem ki Jew ki Pharisee ki Israel baro ngapani fiang ni ke point ke baar kita kadai kim shim itu yo JISU baude Messiah kim itu yo JISU baude Messiah Uyam lamar uang ko niya galanang ka bakhat kanday jong Lucas ngan pudi fi nakadakhat ka ba sao puar fitip uang ko no udaong ala da palala tip lupa maparu shisha hagani Sngi yaki eke ba daya ka jingsuk jong pa ndray mentala buri yaki nagi khmat jong pa kata daya ka ba kta palat yo JISU uyo ishai bakadan ka jingsuk Usngau tro bau dei mau Messiah upala sle jong blei bau wanra iga jingsuk ka shisha mdega jingsuk jong pertai ada iga jingsuk ka kencam mensim ka kraw wanra iga jingsuk shaga jait meri Israel Henry laburi yakane nagi khamat jongki Nabi puli ba ni khat basafu ar ga dega khat ka kta iga donut ka jongaru Nama uang lada palala tip lupa. Maparu shisha. Hagani ke Sngi. Yaki eke rugi badai yaga jingsuk jongpa. Ngaperkhat yaga jait beri Israel aduk mentai ke Sngi. Kamdan jingsuk. Kejait beri Israel laburi yaga nige jingsuk. Kam shimla yo gani ke jingsuk kabawan lingbao JISU Christ. But people in are gani ke khat pi yo ibo JISU dayam. Namar udan ke jing yo udan ke jing sngal to baki aka baro ibo blai plan ke jing shisha u plan na kamenta ke jingsuk jong ke jat ben riu Israel. Kan ada bau JISU doang lada panjen dalam tip ke Ktien gamot kedai ke jingkyrpat ke jingiam ke bawang ini ke Ktien yaki badai ke jingsuk jongpan rei menta laburi yaki neki khamat jongpa kedai ke taruh ke penlang yo JISU bonia ngalor jongki olip Uyam sa jaumat pat donut utut ki umat. Uyam ya ke Jerusalem. Uyam namar bakim itho yu ubo dei ma ubo anra ke jingsuk. Wang wat ki kuslai na ke donut jongpi nget au kpa jonga nget hangaru. Namar ke yeng jong kpa jonga dan shibon ki pulit changne tapi pulit ke Bible. Wang ya ke jingsuk jonga nga ai pi om ku maga pertai ka ai. Uyalap ikata sigi jiun rekim tre priang bat uya tro bau dei ma tau ban sawan tau Messiah balawan sigi pertai blai buan kop ke jinglong do han rekim tre priang ye ku Messiah ada bakim tre kiwat ia kawai pat galenti jong ke jingsuk ngan ong na kawai ke Ktien ga khams ngau benot kita kadai ki miss ia ke jingsuk ke jong blai ke Balang bau JISU Christ pitip aduk mentai ke Sngi ke pertai ke dang miss ia ke jo
Ibriu ke babon kidang do ia ke jingsuk kabo bleu la plan na panam ta jingi kabadan tanghau Jesus Christ. Ke jingsuk ke shisha kamdan haki eke kamdan aga spa kamdan aga bor military power kamdan setia aga jingdan jingam kamdan setia ke jingsuk ke shisha kadan tanghau Jesus Christ baru jisu yam namar bakam shim ito ke jait beri Israel ke Jerusalem ke kentat bat ngan itu ipikim shim ito bat udaang ala da panjen la tip yaki eke eru ke bala bu lupa ia ke jingsuk na kabenta jong pan rei la buri no ia yaki naki khamat jong pa ga dek ege bakta ya ga donut ko jong try baru yam lesing chuan ra khndiat igni ga bajam ta apa Iran but Israel kene ga thama ga bagi bom pio ia do ga no ga jingiam briu jong jingdu no jong sipai ka jingiap jong khon Israel ka jingjular jong nongba ke jing pra jong ke jing tei ke jing lut jong ke spa ke po ke jing ke baga jat beri Israel ke kynduh sifang nagi Hamas sifang nagi Syria sifang na Palestine sifang mentana Iran bat na keleng ke perthei ke beri ke le persya ini ke jat ben rio kam sim yo song ne kam dan jing suk ke dau ke beningkong ke baga keren ke dei singap bang ne ke ne ke bau jisu ang dei ba pam sim la itu ia kata jing suk ke badan hanga ong try. Sengo benut bang amla benuan rak lut igini barok khat dengan penifi kendiat igini kepor. Balai bau jisu yam hajrong jong lom ki olip naga benta ke chat ben Israel. Penkan mau biang fi ke beningkong ke dei bagi juk ke briu ke berperta hosana ki juk ke briu kin soong sanar fnayu. Kabaar uyam namar bakim shimito yu komo Messiah. Hadu mentagi Sngi. Kim shimito yu JISU komo Messiah. Ki kentat. Kim shimpriang. Wat hadu mentagi Sngi dang dan shibon bagi bebat ia kabarim. Bat kim patre setiaban priang. Yo JISU ku Messiah wat la dola janwan haga ba ar shigani ke pertai. Pitiba mu JISU unwan biang sa jisen. Unawan hiar shigani ke pertai ke Bible kong un hiar Lord jong lom ki olip. Baru lom olip un kat aliang un lej un pli ke tu ke Eastern Gate. Baru un be no yu tu briu jong ke pop ubashong apa ke temple ubale blai yala dia. Baru wana ni ke pertai wana pleng jong ke jing penkut no ya ke jing jinjar pa baru sensyar ni ke pertai. Baka sepoi ke por ke bangan penifi na ke Bible. Bawat lada menta ki klam itu kin sa itu yu haga ke por. Baru JISU yam namar bakim shim itu yu ugum Messiah. Kiai ki badai ke jing suk jongka. Ki do no. But for you, igiyat aga kodit, kiyat aga jinjara do mentagi Sngi. Ublei udan bag ini kejat benrio. Ublei uyang bag ini kejat benrio. Hendak ini kejat benrio ke kentat. Tapi pulih ke gospel ke jauh Yohanes ubathok ia ke gospel ke jauh. Hagalenong ke beningkong ke dekat ke bekat wei wang. Ulawan segi badai laki jong, regi badai laki jong, kim shim la pediang ni. Khat bakat arwang, regi tu ki pediang ni gitu la ai ke bor banang ki kon jo blai. Bat ngakwangan peni fi ke ba, lai ke ni ke por balai bau JISU yam. Ke jingiam jong JISU, alor jong lom jong yalep. Kedai ke jingiam, ke badan ke jingmut ke bekrau. Sengap ba uyo ilpa sengap bangan puri fi naga Bible wang kumne naga dekat ke besar pulai wang kumne na bagi snigin japa bagi nong shon jok pagi ni ti kharai saudang pa bagi ni care tawiar pa bagi ni set kut pa baro saudang kini penkelan ni pa bagi khon jok pa bagi nom ino pa yo mau haloru mau ketaga dai ke bang kwa ngan keren kendiat agi ni ke por Ula ayo ilpa.
Banamar ke jing kentat ke jengki yo Jesus Christ. Namal ke jing bom priang jengki yo ukum Messiah. U JISU yam. Bat ndau yam Ukraini ni Ktien wang. Na bagi Sngi gin japa. Bagi nong shun japa gini ker saudang ipa. Kini taiken ro tawiyar saudang ipa. Bat kin penyap, bat kin penjenjar ki kon. Ya ka pateng adin ke pateng, bat ngekwangan ong ipi hagini ke par. Kin penkelan ya ke temple ke jong Solomon. Bat uladep yo ilupa gitu ke par, baka sedan ke jing penjat. Ya ke temple ke bakraw ke jong Jerusalem, apa Jerusalem ke jong Solomon. Bagi nom ino yo mau halor mau. Bat piyo yu Nebukadnezar wanu penkelan shisha bat ke jat, bat ke prapum. Pada duk mentai ke Sngi 4 cimtai setiai kena ke temple. Mat ngetwai bau Blei un keren sepi ke besngap yang kena ke par. Ke jingiam ke jong JISU ke day. Uyam 4 dot not nama uyo i bagi kentat ya ke JISU ke jong Blei. Ke bamut ki priang ki kentat ya ke jing ya ke taga jing yo Jesus Christ ku Messiah. But uong lupai ni ki Ktien ke jing bishar kanwan. Ke jing jenjar kanwan. But piyo i kena ke jat penreal. Kahap shisha ke jing jenjar. Naduk mendai. Haduk mentai ke Sngi. Kiat na kawai ke jingiakendu, ada yang kawai ke jingiakendu. Kiat na ke jinglong merau, si ke jinglong merau. Kiat na ke jing syailet ma, si ke jingialet ma. Berkipaya ke Jaka ke be. Namatang kawai ke dau. Ki klem tre setia dan priang yo Jesus Christ como Messiah. Berkebalai kedau bau JISU yam klem sange. Uyam ketang udah yam 4 dot not. Baru udah keren ini Ktien wang. Na bagi Sngi kin poi. Haga bagi nong shun jong pa. Kin care saudong ya pa, but kin ti karai saudong. Kin set good ya pa baros saudong. Kin pengelan ya pa bat lagi kon jong pa. Apa jong pa. Lebih pet wat haduk mentai ke Sngi. Fiyo i na ea mega nega jingja. Bakadan ke jingiasyong ke bisyarkai nagi ri ke popon. Kadan ke jingki ke jang gibriu. Ada kita pendeu ke beritam nagi briu nagi ri baro. Hake area lilekat kum ke jing puli ke jing ingilap bagai area jang ke Israel kadang kamhe ke nega state Meghalaya. Hari ini geri kalau penki ya ke pertai berok away. Nama gani geri ke dan apa kecing pet ke jong Blei. Bana bagani geri ke pediang yo JISU pinyo i kandai ke bamdan bala baniang. Hari bagani geri ke kentat ya ke jing shisha jong ke Ktien ke jong Blei ke hap apa dengan jing jenjar ke bobon. Terkadang ngayang nak ke Jaka bangan ong ifi hagani ke par. Balai bau JISU yam. Kabaningkong, kijuk ibriu ki bepertayu, Hosana, Hosana. Kijuk ibriu ki seperta sa'nar penayu, sa'nar penayu. Berkabar kedai bakim itu yo JISU ku Messiah. Kiklem itu yo. Berkabalai JISU yam, namar uyo i iya ke jenjar ke bakin sesya. Wat nadu ini ke porbo JISU yam, uladab yo i lupa. Ba ke Babylon kan sejauh bat Nebukadnezar usawan ban penpra ya ke Jerusalem bat usapan perawat ke temple ke bakraw baula yu ilupa ban sesyak ring merau bagi sekerkut iki bagi serak merau ring merau iki se Babylon ulat deb yu ilupa ya kata bat kata kejak kum ke history bat yu i ke jingiam jong JISU kadang traikam haduk mentai Sngi. Beliau ya Mawlai ilupa kalau ke prophecy ke Mawlai ilupa ya ke jat dari Israel bahkan pergi ke Jaka ke be. Ngiyo ibo Blei kuat pelat ni ke jat benriu la shim ni ke jat benriu balang ke role model ke jing penpau ke jing trei ke jong Blei ke ni ke pertai hari ni ke jat benriu ke yat light na ke man ke jong Blei. Walit klet ngan pen i fi sakawai ke bekat do.
ki kentien ki bo JISU kren bat ngan ai gini ke ktien gani lagi ke badan kam kaba u JISU yam bandau yam u ong ini ki ktien na dekat ke besau busau kini penkelan ya pa bagi kun jong pa po jong pa bagi nom ino ya pa yo mau lo mau singap bagani ke ktien wal na kadan na juk dekat ada kadan na jong ke point u ong ki ktien ke kodor palat u ong naba pam shimla itu ya ka ayom ke jingwan jengo ya pa ngam tip langala ni eman wan ra afi gani ke ktien ke bakraw uyam kade gani ke bakhat do ke bakta yo JISU usngo tho ya gani ke season ka ayom jong ke jingwan jengo hadian south pa snem bagadan ke silent years Blei pa yo JISU bania banwan ban ka lyngba ke Mary bat nang taba unsyong po lipo snem bat ke Mary ba Joseph badian lipo snem umi ke ministry bat udah kwa u Blei ba u JISU unia ke jinglong brio ba un snow tho yingi ke brio bat haka ya ke babiang un sayap alo ke ding fna bat un sawan ban pen imi ke brio baro bat ke beningkong ke ba kwa kedai ban penim ia ke jat ben real Israel. Henry ki Israel ki klem itu ia ke ayom jong ke jingwan jengo ia ka. Kadai ke besngo benut kene ke ktien ke bau Quran JISU. Uyam nama ruang naba pamshim itu ia ka ayom jong ke jingwan jengo ia pa. Namaru Blei trei kelumar, u Blei trei kat sebalap. U Blei don daka ayom habawan jingo ia kanu ri, habawan jingo inu ke Shillong, habawan jingo inu ke Yang, habawan jingo inu brio, habawan jingo inu ke Balang. U Blei don daka ayom. Bat haba kedai ka ayom ke bau Blei wan jingo, tong ini trei lang baru Blei. Kedai ke ktien ke ba jeliau kene ke ktien ke ba dan sibon bagi brio ke ba klem tip ila ke jongka ayom ke ba Blei u ai ki ke taka ayom jongka jingwan jingo ke ba dai pin the page ke Bible fin lap what apa ke Pentecost ke jaro ke ktien English ke ong ke lenang ke ba ar kam apostle haba ke Sngi Pentecost kalaja ha ke ktien English ke ong when the day of Pentecost is fully come. Kapaman ndakala dap kesngi kapau Blei la debu ban pa ya mensi makhot haga ta kesngi Blei wan bat dan tang sispar ngot ki bayo priang eka ki bai ki klem itu haga sngi kapau JISU wan bat ka de por kapau one man introduce ila de bau de nong pelaj me ke jat ber Israel henry ki klem itu ya ka ayom jong jingwan jingo ya ka nakita uyam JISU. Naman da kayat lat no kaayom kinhap aga jingjar. Bat ketaka ayom kemis ki mes ya ketaka ayom. Pet baba kani kektien kande ya firu mentagisni. Bala da kadega ayom ka bo Blei wan krenifi pengendu kta ukren. Wat kentat rung one show Jesus Christ. Priang yu namar kanum dan saga ayom mipi. Ngakwa pinda itu ega ayom tu ke jingwan jingo ega jingim jongfi. Namar ada pikin tat ega ta. Pihab ega Jaka ke be. Tegadau ngakren nang ni ngayo i bahadu mentai ke Sngi. 4 shim 8 ega jiu. Kan adu banga puli ke shiti ki Nongluom. Nda haba wapsu Paul ula kelalong apostol. Ude wayne ki kinja nong hikai Bible bakraw palat. Pikit mau uang aga shiti ki Nongluom ke nong ke bening ke besifau. Nagdekat ke bening kong ong kopra bangai ke Jingduwai rir ke donut jonga. Baga Jingduwai jonga hau Blei nam tagi Israel kalong baan penimiki. Naman ngapla sipang jongki begidan ke jing snow shirham nam tau Blei hadai om kat bakum ke jing tip kim tip kini brio ong wap stopal
Namara bagi long ke bam tip ega hok u blei. Balagi persang man pene ega hok la ka jong hi. Kim sham la pen ko ngo ila de ega hok ka jong blei. Namaru Chris ulang ke jingkut ke hukum. Ia ka balang ka hok ia way po way u banget. Upol wanra dakani ke rukom. Baru ong ke jingkwa jong ka donut jonga. Kadai bau blei un pen im ya ki Israel. Namar hadu menta ki klem pat tip ia ka hok ke jong blei. Kidang persang pene la ka hok la jong. Hadu menta kidang yang hi da ka hukum. Kidang peniang hi ki hukum ke jong Moses. Barkim pat sim tre ban pediang yu JISU kumu Messiah. Barkim sim itu ru ya ke por jong ke jingwan jingok iki. Bat ngap keren ni kene lingkot ngasukuren simple lagi ni ke por. Ngam da wan ra iki bedai na ke Bible kambon. Namar ke dai da ke jinghi kai ke bejrong. Are nga wan ra tang ini ke Ktien balai bau JISU IAM. Ya ke Jerusalem. Kepaning kong kedai. Namar kiju ibriu ki bayaro yu kiju ibriu kin seperta saanar penayu. Uyam kebaar gadai ba ujisu uyo iba kim sim itu yu ugo Messiah ki mis yu jingsuk ke jong blei. Kebalai uyo ilupai yu jingjar baga jait beri Israel kan saya kynduh. Ngayo i kaya kynduh jing shishado matagasngi. Berkebesau uyam pai donot. Kadai namar bakim shimla itu ia ka ayom jong ke jingwan jingo yaki. Bat ngatatwai bagani ke jingkran kan yarap ipigi besngap. Fitip kan sapoi ke por. Haka bakin itu yu JISU kumu Messiah. Hagapor kabagi hap anrung ka jingjar ka bishkai. Badai ka tagapor usikaraya ula dep yo ilupa. Bawang igini Ktien ngap ngan puli gini. Ong usikaraya u ilupa gani ka prophecy. Ngap ngan puli na gani ka Ktien ka jong Blei. Fino puli na gani ka Ktien ka jong Trai. Fino i gani ka Ktien ka jong Blei ka lanang ka bakat ar. Jong ka kitab sikaraya ka dekat ubashipo. Wang ni ublei wangan te buk alor ke yeng David, but alor ke Jerusalem. Ia ke mensiam ke jingiaroh ke jingkyrkhu. Bagian kami hanga yau bakila yesum. Bagian yam briu yu ku mau nunu yam briu lau khon marway. Bagian ngok thang namar jau ku mau nunu ngok thang namar ubalakhan kong. Kasapoi ke por kini yo iyo JISU. Ushong ke temple. Batkin hap pediang yu kum Messiah ke por. Tang bagila hap andrung shibon ke jingjar. Kat du shuai ke bangan penkut ke jingkran. Ngakwangan kran fi ke por. Hatopim sngongo. Bagani ke jat penriu ke kentat. Kayat ke jingjar. Harai mangi ngiyo ye ke jingpenim. Namar ngi itu ye ke jingwan jingo yangi. Ngi pediang yu JISU. Ngi ngat yu kum Messiah. Ngi tebau de nong penim jingi ubala yap ubala mipat bat unsawan beang sejisian. Aladu mentagi sengi alap. Ye ke kubor babahal jang ke jingpenim. Ngi dakwa bagajat beri Israel. Kan yu syamno yu trai. Hadu mentagi sengi ngidang yai yalap bat ngidang yai penbena. Ia gini ke gospel jong ke jingpenim. Bau JISU Christ ulang trai. O Messiah. Bat ngidwai bamapi baro ibayok sengawi ni ke jingkran. Ngikwaru bamapi pin pai jo trai. Finyo ke jingpenim. Ngikwa bapin itu ia ke por jong ke jingwan jingok. Ke jong Blei ke jingim ke jong piru shimet. Bat ngan duai no agani ke por nganget bau Blei unek ke bekrau. Ia ke jingim ke jong pi bat ngada khmilenti. Bang ini ai duai ru nak benta ke Jerusalem bat nam ta ke Israel. Bau Blei unwanra ia ke jing pelat bat ke jingida. Bat begini itu no yo try
kuma Messiah jong jing im jongki. Tang ni lek lang ini tuai ini ke par bat ngin khat kerpat ke kerteng ke jong tuai. Ku tuai ini ke par playing a young na ke Jaka ke kerteng ke jong Jesus Christ. Ke tuai a play be jangan na ke Bynta ke jat penriu Israel ke tuai. Ngada kerpat a play ke menle Sngi in tuai. Ya kaban pen pai ini ke jat penriu. Bagini tho yeme yau tau bakile som. Mana play dengan jingat dengan tuai dengan Jaka. Mamen te aki yo mensiam dengan jingiaroh. Bari yo mensiam dengan jingkyrkhu ku mamekular ke kitab ke jong si karya. Bat ngata tuai a play bakan poi ke par. Haga bakan ni jat penriu kan pai shame. Bat ngingat a play be jangan men wanno bat ngini iya ke puram ke jame. Penem ko pai ni ke priu ke yo Sngi ni ke jingiaroh. Mamakiru ke ni tho lam mi kata ke par jong ke jingwan jinga. Haga ni ke ri ke si Jaintia jingi ko pa. Bangin priang eme bangin pai shame bangin yo ke jing penem go try namangi emagi Sngi ba khatdo jong ke jingwan no ke jame try ngi ailut shame ke buram ha ke kerteng ke donbor tam ke jong JISU ngi duai amen but amen to blame ke khui fi ku bless you.